Maikanem abilin. Tinapalabas dimtang dagiti soldado nga idaulwan ni Riliera iti San Isidro para iti may sa misyon. Pinarot na amin dagiti marihuana iti plantasyon ni Doña Anita ket pinuranda iti mansyon da Doña Anita. Dimtang dagiti pulis ang mga restar ken kuana. Itagagayem adtoin tituloy tinobela tayo ana pauluan. Maikanem abilin. Anya ti kasapulan yo. Adawara to paresme para ken ka, Doña Anita. Sumurot ka kada kami, Presinto. Itamad lang. Anya? Pumadap kayon! Sandak amaristar. Awan ti basol ko kada kayo! Saan ka nagkadkad, Doña Anita? Sumurot kan kada kami. Saan? 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 Ne! Indalo pisak na! Mama! Tulungan dak! Ipantayo ni Mama ito hospital! Mama! Mama! Ma'am Rina? Kung ti doktor, did on arrival ni Mama. Saan kayo isambot ti biyag na dito hospital? Ma'am Rina? Nabiga po kada kayo! Saan ko maanatake ni Mama? Batulo! Ladingitin mi, Ma'am Rina. Trabaho lang. At bayad kayo itay-tingay na radyo! At bayad kayo! Mayor, telephone ko. Yawat mo. Ato, Mayor. Hello! Papa! Anak ni hospital! Ni Mama! Natayin! Anya? Anya te ko, ma'am? Ni Mama! Natayin, Papa! Naatake iti puso! Anya? Anya te napasama ka rin, ha? Arestarin ko madagiti pulis! Kapay tatigapol nga naatake. Anya? Saan minanay sambot tibiyag na dito hospital? Iti anya agap arestaran da. Tsaka mo, Papa. Awanin ni Mama. Awanin. Mama! Victor, agsubli kamin. Sapay ko mata, agkita tanto manan. Sapay ko, ma. Kaya't nood danto pa nagbakasyon mo. Sarong karan na kumalat ta dito, eh. At daklat ta dito, Riliera. Wan, Victor. Kaya't naragsa ka kitipan nakakitakken ka manan. Kasta akmat, Riliera. Victor, impadamag ni Tata Santos kanya ang malamlamayan itantibang kay ni Doña Anita. Anya? Naatake iti puso. Idi arestaran ko madag iti pulis. No kasta? Natayan? Anya tinangag ko. Anya amalamlamayan. Di Doña Anita, Auntie Ella. Malamlamayan yan. Natayan? Uwan, Auntie. Natayan ni Doña Anita. Mama! Mama! Ang payakas tayo tinagbanagan niyo. Dagiti. Mama! Pain. Jay a Victor ti akin baso iti iso ti makagapo ti na ito'y anapagtay ni Mama. Ni Victor? Iso ti ko na ti may sa pulis. At talakit ti pakainaigan na itipan nakapuor dagiti marihuana iti plantasyon ni Mama. Iso ka day jay a Victor ti pabasulat.
Maitabang tulahong ni mamam. Siya kun abis mo timang singir ko na. Ikaroon na ito'y apan nakatuwid ni mamam. Saan kumaarumbang anatay ni Doña Anita? Rumbang kumaamay balod. Iti kasta, lakamin na tirigat. Akatukad dagiti nagbasulan na. Nagpatinggan, Rosa. Manang ami. Naungawan ti pasdag na. Agraman ti plantasyon na iti marihuana. Kan karaman mo ten anaungaw ti biyag na. Padre Ismael, kidawag ang mamisaan ko matibangkay ni Mama. Sakbay ti pan nakaitabon na. Maudin na pan nakalamay na inton rabi. Sige. Matungpal, Ma'am Rina. Padre Ismael, awanan ni Mama. Nasakit ti maawanan iti patpatag iti biyag. Kas kanyak. Sobra asakit tinariknak. Idi pinatay dati kabsat ko, ani Elizabeth. Kabsat mo ni Elisa, a komentarista. Wen, day tatipod no. Kabsat ko. Anya? Isu ang maawatak tirik na mita. Kaputaging ka ita. Kastapay lahay ti may kriknak. Padre. Anya ti kayat mo? Ijay mansyon nyo ti pakaangayan ti misa? Weno di ti simbahan? Ijay mansyonan, Padre. Senyor, adan ti padi di ti mansyon. Kasano? Ipagnikon kalpasan ti misa. Sampay nga itatungan. Palpasin tayo pa iti panakaitabon ni Anita. Sige, senyor. Nuday tati ko nam. Idi addaak iji syudad. Bayat ti pannagnak. Adda na basak ang nakasurat iti malabasak a pader. Ako na. Life is short. Death is sure. Sin is the cause. Christ is the cure. Iti ababa apan nao. Ti patay. Ket sigurado adumteng iti biag ti maysa a tao. Ket laglagipon tayo kumaakanayon. At ti basol itdem na ni patay. Ket ti kumamang iti Diyos. Saan to amatay? No diket agbiag to iti agnanayon. Nikabsat Anita nga intay misaan ita. Saan tayo amakidngan no anya ti pagtungpalan na. Ti Diyos laeng ti makamo iti dayta. No pa'y kasta, sapay na kuma, kasumaklang ti kararwana iti pagarian ti Diyos. Papa. Anya ti bagam, iya. Agin inom kayo manan. Diyak may waksi tila dingit ko iti pupusay ni mamam. Papa. Iswarum bang abalsak dagiti tao ang makagapo iti ipapatay na. Papa. Awan sabalin mo din ni Victor. Nakasaritak ti Hepe. Ado timpaga na kanyak. Nupay ko na nangagbalbaliwakon. Agam sana mabalin. Masapul abalsak dagiti tao akayat ko abalsan. Papa, saan
Saan mo abalsan ni Victor? Saan? Lipat mo ni Victor. Gaputamay sa akalaban ko. Tungan, agbantay kayo dito'y mansyon. Nagpakuyog ka kanidado amapan ije simbahan. Simbahan, senyor. Juan, bareng makita ijay ni Victor kat balsak. Wan, senyor. Sa dino kano ti pagturungan da, Papa? Ije simbahan, ma'am. Barang makita na kano ni Victor kat balsenan. Saan ang mabalin? Surotat da, Papa. Ha! Surot ma'am. Juan, saan ang mabalin nga tadakas ang mapasamak ni Victor? Awan matatao dito'y simbahan, Dado. Wala ro, senyor. Ipade. Isuday tayo masidag, Dado. Mayor? Nakaumay kayo man dito simbahan. Juan. Gaputa da kayat ko makita dito'y. Mayor? Ni Victor. Iso tiba kagapo iti ipapatay ni Anita. Iso apatay man te katukad na. Nagadun asol pang dito'y lubong aya. Pag-iyati ko nam. Lakay kayon, Mayor Alban. Basiton ti mabilbilang apanagbiagyo dito'y rabaw ti daga. Saan kayo kadipay ngagbalbaliw? Aniya. Wenno talaga kadi. Akayat yo ti makipagnaed kin ni Satanas iti impyerno. Gapu itagrurutap akin na taksyo. Aniya. Manupay atao ti patayon nyo, Mayor. Manupay abyag ti maipusing gapu kada kayo. Kaano ngagpating ka ti kinataksyo? Kaano? Sige! Ito yo, Mayor! Panot nga kami itibagim anaturay kalaunay! Asika! Kat mamapatay tao! Ngawan Apolos pagbaliwan! Gaputa pasurot na katidyablo! Patayin! Sobrakat, senyor! Talaga na awan umaspeng iti kinadakas mo! Awan Apolos, di ba nagbaliw mo? Sige! Iraman nakmatan apatayin, senyor! Gaputa talaga dakas ka! Agraman anak mo! May turod mo apatayan! Aniya te kayat mo asawan. Pinatay mo ni Elisa na anak mo! Ito! Sublat mo tigatsat na! Nana Ella. Senyor Simon! Ni Padre Ismael! Kat iso ti inaw ng anak yung itinay di Marina! Ita! Patayan ka di manot ti mismo nga anak mo! Saan apod mo tinpagam? Saan? Awanin da po. Pimanaw na. At daaklaan iti asidan. Isuan ang agkuti amin. Pudno ka di timbagam kin ni Papa. Manang Ella. Pudno, Ma'am Rina. Ni Mayor Alban, ti amami kini Elizabeth. Anya. Lokasta. Agkakabsat tayo. Iti day di Elisa, a komentarista. When? Ngam sobra ti kinadakas ti amayo. Kat si Karina,
Planom kadimat nga ipapatay ni Padre Ismael. Akas matlaeng iti amam. Anya? Imalaka kadagiti dadakkel mo adakas. Awanan ka iti asi. May sakamot ama naging bubukod. Dangram ti padam a tao, tapno lang magunod mo ti kayat mo. Di tayo. Ma'am Rina! Ma'am! Padre, talagang kayam asaan da ka asardangan. Dandani na kan paltukan. Nana Ella. Padre, agan-anad ka. Amom itan ti kabosor mo. Ti mismo nga amam. Nukan yaman tinagag mo di simbahan ako nam. Lipatan mo. Apay ang naglimad kayo kanyak, Papa. Apay adiyo imbaga tipod no. Ani Padre Ismael kan ni Elisa a komentarista kat kasat ko gayon. Sana po no dayta. Awan ti kabsat mo. Agmay sakala nga anak mi kanimo. Naglawag timbaga ni Manang Ella. Anak ko ito dahito Marina. Anya. Katsat ko gayon di Elisa. Nang panantukam. Siya amis mo tinakaimatang. Diyak mo nga anak ko ni Elisa. Diyak mo. San kong anak. San. Madlawin ti pan nakakonsensya yo, Papa. Makonsensya kayong iti aramid gusto. Anya ti aramidan ni Senyor Simon, itinatakwatan na ang anak na gayam ni Padre Ismael. Gagayem, di uliwana denggan ti innamlangan apaset, tinobela tayo anapauluan. Maikanem apilin! Nobela ni Virgie Paclay, direksyon June Rebutaso. Technical kan musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Maikanem apilin!